Lokalni savet za bezbednost saobraćaja, Direkcija za izgradnju i savet, odnosno Kancelarija za mlade opštine Paraćin će negde krajem avgusta u saradnji sa Nacionalnom vozačkom akademijom organizovati trening obuku za mlade vozače od 18 do 22 godine koji imaju probnu vozačku dozvolu. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Paraćin u saradnji sa javnim preduzećem Direkcije za izgradnju opštine Paraćin i Kancelarijom za mlade opštine Paraćin sprovodi akciju pod nazivom Život za mlade vozače. Cilj ove akcije je upoznavanje mladih vozača sa opasnostima kojih mogu snaći prilikom stupanja u vožnju, znači u prvim vozačkim danima, po dobijanju probne vozačke dozvole. Savet za bezbednost opštine Paraćin smatrao da imamo takvu situaciju i da mlade vozače, oni koji imaju od 18 do 22 godine, pošlu na specijalnu obuku trening u Nacionalnu vozačku akademiju, takozvanu NAVAK, u Subotištu između Beograda i Sremske Mitrovice. Obuka će se sprovoditi u periodu od 20. avgusta do 1. septembra, odnosno koliko bude bilo prijava. Mi pozivamo ovom prilikom sve mlade vozače koji imaju probnu vozačku dozvolu da se prijave u zgradi opštinske uprave Paraćin na drugom spratu kancelariji broj 62. Sa sobom ponesu vozačku dozvolu probnu, ličnu kartu i tamo će poputiti prijavu za odlazak na ovaj trening. Sam trening, obuka i prevoz do odredišta, do navaka su besplatni. Obukom je obuhvaćen teoretski deo tehnike posmatranja saobraćaja, vreme reakcije, zaustavni put, bezbednosni sistemi i sl., kao i praktični deo na specijalizovanim poligonima Nacionalne vozačke akademije gde se obuka isprovodi. Ovog puta opredeljena su sredstva za 45 polaznika. Po ugovoru mi smo za ove godine planirali 45 polaznika, tako da ukoliko bude još zainteresovanih, planirat ćemo u nekom narednom periodu slično ovakvu jednu akciju. Osim navedenih, osnovni ciljevi specijalizovanog programa su sticanje teoretskog znanja o uticaju alkohola na vozačke sposobnosti, rad na simulatorima čelnog sudara i prevrtanja, a u okviru praktičnog dela treninga kreće se od položaja za volanom, preko tehnike upravljanja, izbjegavanja iznenadnih prepreka pravilnim manevrom, sve do uticaja prekoračenja brzina na sposobnost vladanja vozilom i poređenja efikasnosti zimskih i letnjih guma.